Da ste bre ljudi, dobrodošli u novi. Danas igramo igricu po imenu Nebuloz. I u ovoj epizodi nećemo igrati Mayhem Mode, što dole piše na četiri slovima, nego ćemo igrati opstanak sa botovima. Na lako ćemo igrati, zato što sam ja noob. Zato što ne znam igrati sa onim jakim ljudima koji znaju igrati ovu igru, a ja ne znam nije. Znam igrat, ali ponekad me svaki put jedva budem prvi. Tako da odlučio sam da igramo sa botovima. Oni kad donače da vas pojedu, ne mogu se dijeliti zato što je ovo na lako. A na srednje već se ta dijeli. A na teško ne mogu da pređem nikako ništa. A mi idemo na opstanak. Samo da plavo. Ne, zeta. Joj bože, kakva glupa ime. Bože. Nebula. Slovak. Jel veći on od mene? Jeste. Idemo mi da ih jedemo. Dobro smo krenuli, kad je ovih puno ima. Znate zašto sam dobro opstanak? To je zato što ovih plavih se puno stvaraju, pa mogu da ih puno jedim. Pa zato. Evo je enigma. Ako i moć pošlat ovo neće tima, nek samo bježe. A vidi sad. Ne! Joj, kak će se... sad ću ja njeg navući. Samo. Dođi vam. Tu. Oj, kako sam ga pojao, jeste vidjeli ljudi ovo? Bože. Pikachu je tu. Pikachu ga je strujom udario pa ga je pojao. Idemo. Koliko ih je još ostalo. Ako nas pojedu, onda nećemo više snimati. Ako ne pojedu, onda ništa. Idemo ljudi da jedemo ove botove, nubove. Šta već su. Nisu ljudi botovi. Idemo da vidimo gdje su ljudi. Nigdje ih nema, bože. Da. Evo ga jedan vektor. On je koji? Koji je na tabeli? Nema ga na tabeli. Bože dragi, a vi koliki. Sad ću. Ja sam mislio da ću vibrati. Ovo mi je jedan dio, ja se spojio, bože. Jaj. 3 minute već snimamo. Ja mislim da će ovo potrebaš 5. Do 5 minuta ćemo snimati. Ne znam. Većinom svi znaju igricu meštani. Garu, Nebuloz. I Slither.io je isto izašao. I Diep. Oh my god, ne. Nemoj me zezati da sam pao na 3. mjesto. A X-An je 2. Ne može biti. Znaš da ste uživali. Lajkujte, share, subscribe, komentar i čao.